Nalisema namshukuru Mungu kwa yote ambayo ametufanyizia na kututendea na kutufanya tena tuseme neno hili ambalo yeye mwenyewe alinipatia ili niwaambie ninyi. Leo nitazungumzia kuhusiana na dakika kidogo tu kuhusiana na wito. Watu wengi wanazania kwamba walitupwa hapa duniani tu ghafla. Binvu, wito ndugu zangu, wito. Hii ni kitu ambacho kila mwanadamu ambaye anajitambua ndiyo anajua mahali ambapo alipo. Ukijua ya kwamba wito wako ni wa namna gani, hakika utajijua mahali ambapo ulipo. Na hakuna chochote ambacho kitaweza kushinda, kwa sababu wito ni nguvu ambayo itakuwezesha wewe kujijua mahali ambapo ulipo. Tutasoma katika kitabu chetu cha Timotheo wa kwanza 6:12 inasema hivi: piga vita vile vizuri vya imani. Piga vita vile vizuri vya imani. Ndugu zangu, katika wito ambao tunaoishi hapa bana, tujulisha ya kwamba ndani ya wito kunao vita. Kwa hiyo kila yoyote ambaye ana wito anakuwa na vita kubwa sana. Sasa hiyo vita inakuja kwa sababu ili imzuie imani yake isikue heko. Donc kama unapigana vita, inabidi imani yako iwe kubwa. Sasa wito wako unakufanya wakupige vita ili imani yako isikue, ndugu zangu.